tan cho zai kan ni ro na lai ti sia chun hlan leo kan pi kan pu tha kan nu kan pa tha ne life after that ti mi kan thi nuin nun na khe zai tin da tu ning asi ti an hu ning kha kan ni shom nak chan se lai e phun dang kan chim sia chun mi thi na kha zai tin dan tu ning ase ti mi an thi nuwa zai tin da an tlon len ning ase zai tin da an chol chang ning ase zai tin da minung ha ani pe tlai ning ase ti kha atu tan na life after that ti mi thi nu nun na kong hlan leo kan pi kan pu na ne an zum ning kha ka hen kan bun shom na lai e ikin program kan thok hlan te a hika hen vun thai tar ta khadu mi cho hikan youtube a hen lai mi phun kan thok ke na kan rakrat na kan chwa sem na zai tinda asining asi te ban to chon foi na kan chim sia chon taluk ramin chun kol ramin te ban to chun lai tlang kan kai ning te ban to kan tuam bia vial te khatam pi kan chim na khom chun kan nun phong pol kong atu thi nun nak an zup ning te ban tuk ten ha si zonga phun kan nun phong kan culture la kan tradition kong se chun kan hot la kan chawial te zong kha ka hen chan terminal ne tampi thaivi na se chun cha rel khawi lo mi ne charel chan angai vi lo mi ne tampi thaivi na se te ka hen war phun si chun kan youtube kha ka hen chin history and culture researcher te mi youtube si ka hen subscribe nak to via chun himen tu video kha tampi mu ko velai ti kha khan nak bi ka win som kan du mi se asia chon kam program kan thok na la ye i live up to date ti mi tan leo kan pi pun hane thin hunun nak ti mi he zaitin da an zum ninga si kan ti asia chon mi thi khwa le lai khwa ti in phun hi an then mi i chu mi thi khwa an ti mi chu zaida si kan ti sia chon a thi mi tha an khwa kha si lawin zaida an chimdu deu kan ti sia chon an ruak kha si lawin an tharau anong mi an tharau nak tu kha an chimdu mi se I an ruak pi an vachia nak an mi pu man chia nak kha si lawin an tharau anun nak an tharau nak tu kha an chimdu mi ase I lai khwa ti mi hi zaida an chimdu kan ti sia chon anong ri mi tha an nak kha lai khwa an ti e chun mi thi khwa ti mi chu mi thi a thi chang mi na an tharau nak kha chu mi thi khwa ti an ti mi na ase I mi thi khwa la lai khwa an ti mi kar lak a hen tiwangan pia ante I chu tiwa chu rizong wa an ti e I thla zonga an trial ton mi chu rizong mwa ti an ti du na arwang khe lai mi hlan leo kan pu pa na ne hen mi thi la minong kar laka rizong wa ti mi ti va pi cha chu rizong mwa an ti nak se ti kha ka hen tuam bia pi tla zong khan vun ten chi ka du I rizong wa ti long si lawin zaida an ngai ri ti se chun pial ral wa ti zong hen khan min an but mi min I chu ti va pi chu zai tlukin da akau kan ti sia chun lam zakwa lam ti mi che ti kan kut kan sam e kan ta mi khe lam khat ti kha se chu lam zakwa akau ante I rizong varala chun mithi khwa ante rizong va ti mi lam som kwa bak lam zakwa bak akaw mi kha ti va pi me chu ti varala chun zaida kan ti sia chun zai kan ti lai mithi khwa ti mi rizong va rala chun mithi khwa ti mi kha ante I phun dang an chim sia chun rizong than ron tha ti zong an ti mi asia I kan pu pan hani an zum na ka hin mi thi nu nun na an zum na ka hin chu ti varal rizong varala chon rizong than ron tha ti mi ron tha pi me chu a pin lai chun zaida ri kan ti sia chun mi thi khwa ti mi le chun thi chin khwa ti in khen phun thumin dot thume an then mi ti se I hi ka zona hin kan pu kan pa asmi chi biak nol ne atial ninga chon chuchui rizong than ron tha ti mi hmuna chon pangpar phun an tleng
to ke par do pang par phun tha kha phun tam pian ti se I ta ni hinna anung min ha ne kan mi tampi ni kan thai mi sia chon hoilau par ti mi thi par an ti mi par ai hri te ban tuk kha tam pi me chu par ai hri hoilau par ti mi cho chat lo te in a par pang mi si an te chu rizong than ron tha ti mi mun chan chat lo te a par pang an te I rizong buan tual ti mi a chon zaida kan ti chon lung pher ngan pi lung pher kau pi a me chu lung pher chu zait lukun da akau kan ti sia chon atoi sau khi lam som kwa asie chun a met ngan khe lam som di le lam nga si ante I chu lung pher pi chu me chu lung pher le rizong haw nar ti mi rizong khua kut ka kan ti le chu rizong ni kut ka ti mi kar lak a chun alai ka zon te khen zaida kan ti sia chun chan ri rel nak ti mi ri bung kung ngan pi ti se I chu how ka chu lung pher pi nak alai ka te lung pher te alai mu chare ri zong bung kung ti mi phun dang kan chim chun chan ri rel nak ri bung kung ti mi zon na chun sanu ti mi ne hen kut ka chu kut ka lung pher kut ka pi chu nga ante I sanu ti mi le chun khan thang ti mi asul lam chu khan sang pi asi tuar thua ti zong an ti mi asi chu ni chun chu kut ka lung pher pi chu an chong ti khase I mi thi khua hen mi thi an kal ning he zaitin da umri kan ti sia chon phun thum pin am bun then mi chu mi thi chu an pum sa a thi ning zul in khin chu mi thi khua chun an kal ti se I an pum sa thi ning zul ti tika an chim du mi chu pul thi min sar thi mi le chun popi phor thi mi thi phun thum min an then mi chu ban tuk a chun an thi nu an kal na kha chu ban tuk an thi ning chun a then ta a thlai dan ta an te I zot fa na khan a thi mi kha pul thi ti kha si I khon den nak la I thiam khoi nak ta chun na ka ti tlak mai kang te ban tuk motor accident te ban tuk a thi mi pol kha sar thi ti si naw ngai kho lo nak ruang a thi mi la naw ngai nak ruang a thi mi hoi te ko selo chu ban tuk kha popi phor thi te an ti mi asia chu sar thi ve an sikau na in mi thi khwa angkal nak lam adan cha adang hin phun dang in khan an vun lang ter mi kha asia pul thi chu zaitin da mi thi khwan kal kan ti sia chon thi tluanga chia mi asi cha an thi chang ka in chu lai khuai an rak tlon len na hun lam ma vial tia khan ni som li chung an chul tak an tol tak an ta kan ti lai chu I chu hnuwa chun rizong va pi chu an tan ne mi thi khwa chun rizong buan tual ti mi chu an va pha ne chu sanu ni chun arak don chot na e thi par an ti mi hoilau par te chu avun pek na e chu avun pek na chang ka te chun mi thi kan si ti mi kha an vun in khal le an tap chot an te chu sanu ne a thi mi na a tap mi na chu mi thi khwan bun phan ni pang par a pek a tap mi na chu sanu ti mi chun a hlem na e rizung tlang shon tha chun hoi sina a hoi thla na ante chun sar thi mi chu zaitin da an to ve hoi na kan ti sia chun thi huai si sar an ti thi huai si sar angai mi a an sia na I a foina kan chim chun ti anong mi thi a an chia na cha khan an thi chang kain lai khua fing le tlang shon buin lai khua ti mi anong mi na an nak fing le tlang shon buin khan ni som li chung bakha ta sham buin tia an vak an vai ani chok ani let ti se an thi le an thai ha ani khon den nak thi len thai pi ha khan an si cha mi ti khua lai chu an hai chuan nain chu rizong va pi tan kho nak nol kha an hmu lo an te I chu amak ngai mi se
i alang pikin chu ri zung khua ti mi chu an hoi chuan e ti vara la mi sanu ni chun nan ni chu ra hla o zai kan ti lai thian che nak an in tu piak na longa khan hi ka hen nan rak ra lai tia chu sanu ti mi ni chun ati na ti sen i mi thi khwa kal kha asen na lo phun na kan chim sia chun thian che nak anong mi ni an tu piak na thu longa khan mi thi khwa an kal khau ti kha an zum mi se chun pupi phor thi an ti mi naw ngai nak le zekin tilai naw i then na ruanga athi mi naw ngai kholo mi tu ban tuk tin ha pol kha zetin da an ti ve na kan ti sia chon sar thi ban tuk in ti anong mi thi an ro na cha an thi chang kain fa an hrin kho lo mi kha an naw te kha an hrin chot e an ipuak e chu an ipuak mi chu an hrin huwa athi mi an si le naw zong kha an thi ve a chun an puak chot na e thi la do he chun thingkar la lungkar tet buin ningza mai son buin khan lai khua ni som li chung an bak bai ta ve ante i phun dang kan chim asia chun an hrin huwe naw athi mi anu zong athi mi an sia chun chu an naw chu ani puak chun zai kan ti lai an hrin naw an hrin na ka naw kha athi lo an nu long athi asia chun chu naw chu anun ri cha naw kha ni puak lo naw chu anung mi sin a ti na kha ve sin ha I athi mi anu long kha mi thi bantuk sarthi athi mi bantuk khan ro asi cha chu ti chun ni somli chung kha lai khwa chun an wak vai ve ante I anu ha fa athi mi an sia chun chu sarthi bantuk kan mi thi khwa khan dai kan kal an nga lo cha ni somli chung khan wak vai ve ante I rizung va pi tlang khin mi thi khwa chu an hai chuan ve na in sarthi bantuk khan an don ve thiam nai mi thi khwa kha an phan kho lo ti se I thian anong mi ni an che na thian nak an tua na thung long khan chu mi thi khwa chu an phan kho ti kha tlan leo kan pi kan pu na ne thi nu nun nak ti mi life update konga an zoom ning an fu ning kha se chu tu tan kan ni rom kho mi se lo bentuk kan video or pun sia chon ram thok ka chim chang bentuk kan mi pun kan thok ki na la kan nun phung kan hol kan cha via te kan chim nak video se subscribe to mi jong tam pin chang chung along lom nak tam pi nei or pun sia chon youtube ka subscribe fak to ve ding in ka hen dok nak le ya win in som than kan du mi se an video tu kan ni tong than te na